Umurebe wa Tayari West Television kandi ni uri kuturebera ukuno uri kutukuratira hamwe kutuyitu etariye mwenene indi gambira egishaha ndi mu district ya Kabare nshonga nkuri turi kwenda gambaho umuri yakasheshe hariho umucara nakomoko mu district ya Rubanda n'umukozi ka law enforcement officer nakora na district ya Rubanda hino ko kuyagireho umukwikirizana n'umushija uri ku rugo mu district ya Kanungo mukazi na mweta cha Rukunda unfortunate kana umushija Richard Tumwine aba bantu babiri bakikirizana okuzo mu Rukundo kandi kubaraheze nango mushija yatamune sete yagumara muhereza sete aramuhera okusiye hiyamarire bakabikizira kubaramare ebyo byona nibija okushwerana bazombushwere bwanyimaho akire kukashikire omukazi tiyikirizana na ekiyabira agambirewe n'umushija tiyakita mu nkora ekiyashazire mu yashara mukuru gaha kintu cyabikiriza kwija kutasibwa ubwo mushija nya kumuhera sente now 2023 mu kwezi kwa kashatu 2010 court ekaragira umucyara ngo ubwo tayikirizine ubwo washaza memwabire mu ikirizine shashura millions 14 n'emitwaro 99 ezo sente zikazi zo kushashura umushija ahabwe byafirigwe ne sente ziyatiremo okugira ngo ubuteka bube konko mukazi kwihana bamuragira kushashuza sente hateje imyaka 3 yarashashuye na 10 ejo contract kote nereba akayikire tuba kwita offer ningashi ukwireki ati nkogo mushanga umushija akaheza ki umukisente ka school fees ya education then kote gakere kintu tuba kwita acceptance manisa ngo oyikirize so umukwikize muchaji masa ngo muchakana kwachi na yachira sente za kwachi kushasha school fees then balicha kwita consideration mama manisa ngo na kwa sente wazikiza konka baherwa byona naza kumpereza ki so icyo kiba kwita okay na mpeza sente yibye yazakira akikita ngo naza kuja kwachi kumushwero so kiba kwita kisha consideration kiba kwita offer acceptance na consideration ni elements zingai ishatu twikirizingiine ngo ije kwachi ontase ninga shinkwechi mfutase naeza kwachi fulfilling ninga shikwikiriza abintu bwakuzeki ubwikirizingiine nani kadije ngo mushaka gumusha umucyakwikirizanga no musigazi ngo kwachi ashe school fees yeye then yama gushasha yaza kwiza kushoma nakwira kwachi kumushwero so kote nereba aho breach of promise to marry ninga shi akaho contract yeje nyanka ya promise to marry kayaberoho akaho offer acceptance na consideration byaberoho then habwe ekikoyezo kushoma utarakoze leki utaramushwire ninga tutaramushwire hizi twakwita damages wachegereza damages ijengwa damages ndo mushaka kujya kana kushashura sentezo ninga shemu kuwabukingeje promise to marry ndo mushaka franga miliyoni kazinga nkishatu nazo zukwechi ozugita zindi yakwireze ki yakwire ukushashura school fees ninga shibwe kote jirengwa eshari mujengu umuntu zakwachi zakushura ngo mushija ninga shogo mukazi zakumushura icyo bajeta specific performance ikize kimwakoze ki kimwaragino nizo nanka remedies ninga shi amherwa byona ko byashanga kwa breaching promise to marry ninga shikuje kushura ngo muntu neza kuyambira neza kugira ngo either ubwo mutashashije sente zawe zo wamutiremo then na n'ibintu bibwaferi rukora ki rukumushomesa ninga shoga rebera byakwire ninga ekugire ngo zakushwera ubwo muntu turhamwe so nina ndakubagambira defense katugire ngo koti yashanga aho promise to marry yes kizanga tuzakushwerwa wampe ibintu byaho wampa sente zawe wachireba ko ibintu byakora ki byayanga tina twakwatagana ko twayitugoze cyukirizingi hati ya nyowe kakajeka purida wa chababirwa nyine kibakweta case study bakweta maybe defense ndasa kwa nachi kugambire ndakize myaka 18 turahama takize myaka 18 so cyachi mansangu nkantine vuvunanzi wo entaringo mu contract na noha na niwe abichibakweta a contract to marry is not a contract a contract ubiri friend ambapo mansangu tukugira ngo nani nza kujya kushwero nyine ku disclosing ngachi ninga shi kwatura byo nebikoze cye ebyo kwasireho ka kweka example yo kugira ngo kadije ngo ka life insurance company
ija ku inshuwaringa ubona mu bwawe uno ku disclosing no gamba ba family bawe ugambe imyaka yo ine uburere bwo ine bucimo cyona kunganya mu contract tumari kugira ngo nema sinyeje ko iki disclosing gabyo ikintu cy'ikipa kinye kwasiro konko mu bwiro nafu no burire bwaci bwo muto nago nkira generic defense yanje echa kandi jiye ngo nafu na accident bante mahama ngo nane cyane mukono nimata chikorachi Change masango oya tibo Smith wakoze iki uwikiriza ingine kuba Smith uwikizini nawe are different from Smith wakorachi uruhati yakuzo ataru nekimuga nekirema icyakosa kwachi kwegase dine kindi kandi jiye ngo dizwate ko mental infirmity noza kushanga ubwiromwe no teka je hore to kwachi to futeka ki in intervals ushanga ngo bunaga matinza kuja kwetasi mkata kwachi mkata futeka je ushanga nyine kamuniji nini kwa munonga ko muntu bashireba then ikindi nanka kinayiranga abantu yakigeze bacenge ninga bari batayare n'abacenge ngo a promise to marry ninga shi okwija kutasya kine kuba kiri against public morality kotera girire ko ogo mukazi akwatwa akatwarwa umucitu kweta civil prison kandi nikwe atindi gambira ariyo mucome nayija kumara amezi mukaga umurye cyo come habwa tayari West Television Ndijime Emmanuel.